pētau whakarei, whakaatu ana i te mana motu hake tō mātou wahanga i roto i tēnei o ngā kura. Kua roa tēnei kapa e haere ana, ki taku mōhio i roto i te 20 tau pēr, tēnei kapa e tū ana i roto i ngā momo kaupapa o te hapori nei, o whakatū, huri te waipauna mu hoku. Atu i tēnā, ka titiro ki ngā āhuatanga o tēnei rohe tonu. Arā ko te pako he tērā, tētahi o ngā kaupapa ka haria atu, hei poi mō tō mātou kapa i tēnei tau. Some of our items is about how our kids are not hotutu. Like the rumours going around about us are false and we're here to prove that to you. Probably my favourite part is the haka, because like where the boys get to shine, because the girls are always in front of us and like most of the time they're shining and we get to shine. Most likely the wātia, it starts with a really good vibe and then it goes into like, hey, we're here, like don't ignore us, you know? Pretty proud for my rohe, you know. It's pretty nice to perform for a place that I've been at for 12 years. It's really nerve-wracking, but I'm really excited to see the groups up north. I hear that the north sometimes have been talking about us being useless, but I'm ready to show them that we're not as useless as they think. Ko te reo, te take.